15-godišnji Ian volontira u sklopu inicijative za pomoć izbjeglicama Are You Serious? Htio je pomoći pa je otišao na teren u Bapsku. Ondje se prvi put susreo s iscrpljenim izbjeglicama. Bili su toliko umorni da su jedva hodali i jednostavno kad sam to vidio htio sam samo pomagati još više i više i svaki put kad sam išao na teren sam imao još čvršću želju da pomognem jer to su druga ljudska bića u nevolji. Dužnost je svakog čovjeka pomagati drugima, misao je vodilja ovoga hrabrog volontera. Mislim da ih treba pustiti u Europu i njih i ljude iz drugih država jer oni ako ih se pusti i ako ih se ne baca u geta nego ako ih se normalno raspodijeli da oni će naučiti jezik, oni će se obrazovati, oni će postati najnormalniji članovi, funkcionirajući članovi našeg društva i od multikulturalnosti možemo samo profitirati. Dijelio je hranu, vodu, razgovarao i slušao. Pogotovo sa Sirijcima i s drugima sam uspio o tema tipa muzika, poezija, stvari koje zanimaju i nas, koje njih zanimaju, koje su lijepe, kojima se oni bave u krajnjoj liniji. Radio je ono što misli da treba, ono što je dobro. I nije teško, kaže, svatko to može. Samo treba otvoriti srce. Volontiranje im može pomoći da izgrade sebe kao aktivne građane ove zajednice i zapravo na tome želimo ostaviti naglasak. Kroz volontiranje se stiču prekrasne stvari. Volontirati može svatko. Potrebna je samo dobra volja i malo slobodnog vremena kako bismo društvo učinili boljim.